Baby crab pede eba babesra iwogwe ha the famous Cape Coast Castle. Na ye Cape Coast Castle or ye dan kese or ye abrofo bebo pue mu uwogwe krom hade no woba betene wo si wo hade ya na aha na wote na aha nso no donko gwa no okodu iye papa ye borom na yakwa akohwe or ye baby pa pede ebegwe ya ebe pede eba babesra ma yenko na yenkohwe zo okodo ho. Hello, sorry. Acho mami nchi akakra tini de ayedi. Inti no na ye room aranyen na hade su ye papa da no onya dan kakra ba wosi yende ye benya tour guide kro na sma wa chwehen mbra osi ya castle wo nya abanyema na eba hade bo hu Sunday ye hu de ahoho wo ba krom hade ya wo ba hade papa ye tour guide ya bankwa Thomas abankwa inti no mpocho michio mejoso inti no mpocho ka bebi kakra fa che no fa Cape Coast Castle. All right, so castle I huni English for castle or musino in the year 1664. Na Obagana hankasa castles na emiensa Elmina Castle, Osu Castle, and the huni. Na we na hankasa na brofono and as English for musino purposely for slave trade. Na hano and I'm so musino for slave trade no we na ewo largest tangent into oko asio hon mabehu baby a mema no eda tunnel be connected or more. The copim door and as a gate of no return anymore. Danger Nesrope and Abrofono Omusi Society for the Propagation of the Gospel, a year nay Anglican Church. Or more condemn sell waha a memana no or more elko say Omopeso Mujo Moho and your Munian Free Castle no Mudomugu say Mubu and son a door of no return and a upon Ofema. There's no way see as I do by the Ebelback and a Adia Huna say. Yeah. Yimda oho bahade pa say yem fande estimator in a day nyimpa hin no wura kasa hade the warba bo shares owa yeah sure made make us nipa be 300 plus in a day. Nipa 300 plus in a day. Pachwai. Wow. Inti no na achiro ma achwe hende ye wa dungeon wa hade dungeon no hon na slaves no wozon kokogwa na mpachwai hona emema no ye male and a female dungeons inti baby e hu ne hayi eye baby a emema no ene do mogu ye mema be 700 to 1000 egu honum ema no nso ye estimate be 300 to 500 enso gu omunti mo beda hanom be bosome kopim bosome mensa ene achiri ansa na shepa ba be famu every ha anumako. Ti yenhwe fit nka no tete nande abansakranyi na waba wo kasa hade. Castle the make say eye edan mu na nkasa de ensesaye bia nhedam ba mu just that in Tokyo na say mpoma no ne apono na abrana brand ye try say be sane be ya entimbo bi so sanso na u right dan ni mu so a try say ye be ye from hono mu ye sane be ya enkofa casualty be na say enkofa oye ne bia emma nti eno pena de make say yes sesand wa apart from that de ohun hide fit na mu see en sana etie inti no na castle no mu no beka da nyama bi wa hade ya oyenka no nyama oda hwara wa ha because me hu ndam nyama friend cannon balls na you know no what shoot no ye itira na do ya baze so cannon ti na abrofo no omode bo castle no ho ban efri ona omo ba so omo ne ebeku ewa ha no ye nti so hu a atwa castle no hu nyina ide ahia nti eno na se obi free epo no so na asase ne so ba omo try say omo de bebo castle no ho ban efromu. Okay. And na me hu da oide from hade so esieyi wa hade ana we se nyimpa wo from hade ana. All right, so se ne hu na musie abrofo no omo wu a na omo sie omo nkofo no wa but ebibifo no wu a na omo ato omo atwene punim na omo tutu ha sei na omo jai 9 pecos no pe na hyensode e wo so a eche nipa poti a yesie no wase miensen abrofo
George McLean atini din ewo ye book mu no ono na nefunu na woyi ne yere Letitia Elizabeth Landon enso na to so na de wo na nimu no nso ye lawyer ni friend no CB Whitehead na de watene ho ewo ho no Philip Kwaku bibini baako a odi kan ye no Anglican sofo ewo castle ono nso ne kofa anase nam no so ma ye nso enya ye Western education ewo Ghana anase then Gold Coast. Na isusu de because me sure de esua castle no ho nsem bebre isusu de abazinti na oye abrofi wosisi pad akasa because hwe espahade nyina space o na wonyi for so ze na wo hunta wo create big places almost see castle yi so no be omode be di nipa hodwa se edwade no na mfaso de wo so enti wo se omonya be bia omobetena omo any obi anya problem na say nkita ho bia anti eti mo musisi but ha nyina ye hu no na edan ana se meka se dan keto bi sia no ma omo yode omo yi everyone as I say nti the mutu ye hu oya bazi yi oya ba atu ye hu no hai eye empoma ede ehan eba dungeon mu se ne be ya se should in case omo ba na omo de nkwa ne kwa omo be hu no omo na ya sort omo out yes na wan kasa ze na dungeons no won wuram obekoma na je se wako inspect anase ship aba ye betwemu ade akabontin yes ade omonko omo deda esoro ha na before mom egu omase nti no che da bibiri ya okra na obi alu hu na because wan kasa no wonya za wo ba honom na ya tete stories so of mesiafa ibinum abrofo ne binum babo ba fo hwan wonyo we ya wonamba no wo fo hon mulato ka ho asam kakra se omo ba ha no enam se na bibiri na ya asrafo no nti no omo fo omo yere no mo enye de emba enti se eba ne se o ha ede ya wo be pese obede onu so benya honam akono we dem chance no enti se eba ne sa moko ema ne bia ho na ye peke oba bia epe ne no akoda omo be do be ba bonta be dwaro ansa ne do akọ dem no makoda na so mo ye omdo abego enti bi mu nyenyem ye no ma hwe nkra no ma hwe mame no ama wawo o wi asa do be back se ne be a ship no e do be ko na nkra ne de omonya omo be hwe nkra no mo from nani fo na koye domestic slaves no mo wane ma no sanso ne bi won so na mo ye omo concubines na se winch ana mo nyom okromo nto mo hwe nkwa no mo nyina yesa mo ba castle he ya do mako school enti asori dan no na esa ye school ema mulatos fo no eche da dam nani na isam no oye free tete onyende na nani de bi nyen ne ba da nyina ne wo Thomas Abankwa tour guard wo Cape Coast Castle no na wa cheche ni nyama ne nyodo hadeze ahoho ba papa ete wona no in a day over 300 people na wo ba hade wo bohwe ho ne nyodo nti no se ibopu emu ogwe hankotenza baby cross sedeba na ebe bohwe wo nyodo pa Cape Coast Castle ebeka no only city the biggest tourist sites igwe ana ogwe hade mekas no ba fan se ba no central region there meka say Kakum na fanse last year statistics nature say omunya numbers kesi if we were na bahai wo free ha na Elmina ene de keka ho yeah into no my sisiara no no wa hade no aban for so na sisiara da mndani apart from there yeba round na yeba bosua ye ni nchiri wa hade no aban for so zibiom na edani osi hade owo zema igwefo anade Ghana man nyinara. All right, so abaye tourist site there see nyina nim say ahofo eba na omoba ha no so na akoye say the economic benefit be brede eba because anya me sure say oba bontin hu say bi motonton nioma wo honom craft works any aduane echere no so ekroma for no say bi mo sisi hotels omo ba so benya be there ada ana so obeje na home saa so na efan say because ekroma for no so enya be bia at least omo so enya fasode for so bi we school kwa no timba ha ebe sua nyoma ono so independence ano dwan na se dwan bi edi nti yeboa na hede views ne kra no maye ngina dey na yemo hon view no dey ngina dey hu epo na tatra epo yondo to ngina dey I think they have a very good view of how the sea is nti no onya sem kakra ba ehwe hon ma na ewe wo fra ne den abrofo mpo no aha na first no na abrofo no enam so moka so mo manage beach ho sem no nti se omo gioma na so person tetan pona na hono mo tetan to mo to hono ne European beach ene abeye be bia yenwa na mo bi so ekoyi na ma mo de banti edin ne da so ho but a local language mo de kan say
Abrofo mpoano, yes. Abrofo mpoano nso no honom no odu Sunday ya onya asem kakra ba nkofo bebo gwar po pa me ke pa me usa na mo gwar no na ye bo ye bo gwar po ho papa nti no he is the feelings so people say nostalgic feelings bebre oza abrom so na ha na muso minyini wo na why ha de ye papa nti obi tum da ha why you dani bi obi pede so spend the night wo ha de ho pedo experience the castle feeler bibi da mo ha. All right, so meka say untimi enda ha etem di kan earlier say ye wo hotels e ben how to me da but so person wunya night experience nso a ye bi ye current government or the bibia by 24-hour economy you say the bin so about castle I shall see endra that was because Monday cra that was 1st September in the person over yet from even 6 up to 9 to 10 over her ye wo guides on bit my show yes until try say at least I think they shall see into know him say ye benya yi kakra but him say be to person ba hanwumre so atimi bana ye do akọ I made a part that my bakasa had in my boat obi o ya santi no reke igwa igwa ya bakasa papa each and the nyina no ye yakwa akwa ba obake o ho na obi a ye nyina ye yakwa papa nti no munia me das papa da nyema afum na sister the gate of no return why a gate of return wo hon pacho wan they say they uremu a there was yes me peda ye nanto emfa honom no Sunday na ye hwe abakosam a wo che hende na oye ndonkofo no se wo sesie won hu wi ana de mbroso wo betena ha de ya na mbroso de order was one okọ na okokoton hon wo abrochira honom na wofa na wo wuramu nso dam na anyen onyaza ebesan aba ibium ba sisi ara no nyame na adomara wa be ye gate of dentina was the muzi no toro door of return door of return no return the atasi then since I didn't know we changing I door of return ankasa no the year 1998 Ghana the emancipation your first one e can I said the first one year no na ye nuano ma makodi amonone Caribbean any Americans for no ye twensa from so mumbra no mo meka ho na ye ndina enye ye nko ana ewosidi no mo ba no mo nko amba omo try so mo bepe omo na nanamu bi efunu enna anase omo betutu funu na bi no mo de aba send be ya e best enye omo pe no mo buy but omo no mo na nanamu do mo koy no aside dey a return it enti omo ba Ghana no se wo hwa abakose mu a ye do fa epunu mu a ye do topo no so omo wachi bio na sha dama time na epunu we he nyina yes epunu kiti a obewuram kwaje se wabo mu asiansan na watimi ade ewuram na sane ewuram a wonsamba wachi na epunu de wokono omo ba no de omo so ye ne se omo bedru ekuro bi a ye fro ho Abanzi so omo wo fort friend Amsterdam inti Amsterdam ho no de omo ye ne se omo nsamfa asase so biu inti omo fa epunu so saa de bewura castle nimu just to break the genes e ka say ye na nanom no a omo kwa no mo ma biu no by need my side I return it back it is like door of no return no and then no and concern and I say chain omo de ka say ye ntimi ma back no asaba back decide the idea sana be no door of return and my door of return that's 1998. There was an entire ceremony. Was a reverse the mazano. Oh, this is so nice. Into no, yada nyamiase. Into kano nest le chema hanyina no. Pono ba hade nyina. Pono ba ano hai. Into diama pono kwenichi see different yaya. Oh, okay. Into ye intentional. Yeah, intentional. See different. So we na fan say me kaya be 2021-22 there. Ono mo ye need the bo castle no by because insu no dan eba no wan hwe a maybe be so yan hwe a e be lusu patcho wan nti omo de bo castle no by and sisi aso abaye community kese wa ma ye ho no ma wo abrofo mpa no nyina no yes omo nso timi ba ha betonton mo nyoma tourist for no kraba omo nso etimi to bibi efiri omo ha no
no once my Thomas madasi papa pande castle ma ba but masene esua bi foforo nso efiri hono nti no tena ma meke no Cape Coast Castle we ye bia e be pede e be ba na babo hwe wonyo de bete ya igwe abakosam wunchiri won ma wo free ha de no kofa wo be betena oye castle mu a wo besene kwaya wansan ho echa mbebim na nda nyame adom wa be ye a door of return murom ma chiro de ampara sisiara oye door of return a oye donkodwuma no ye gu no kra bra Cape Coast Castle na babo hwe wonyo odo no be bete na sua bibi fofor o wa ha de yen room ate door of return ma return